Kakasi Students Union KSU hakakat way trik nokpra kalayas nokti lang hakajingra ke jongka North East Students Organization neso yakasngi badum ne Black Day dakabara dakilama bat ki banar yong kum kajing persha yakajing penturekam yaka Citizenship Amendment Act arjar khat kendai hakathan shatai lami ngi yakani kasngi badum larake habarok ke nyau trik jela jongka than shatai lami ngi Hakanong ba shlong ki dekat ka KSU layo I bakila penyang ki lama yong bat ya ki banar yong ki badan ni ki jingtho persha CAA hakin dailat bat ki weipan ki jaka katu katni na kini ki jingtho ki ong ka khat wei tarik no pra arjar khat khandai kasni hakaba ka CAA klalong an kade kasni ka badum nak benta ki jat bin riu trai ka North East ni persha jor ya ka CAA ni kwa ya ka ILP Ngiyeng teli kawai ban persya ya ka CAA, omdan kam CAA, omdan kam AFSPA, ngidan kam ya ka ILP. Ha ukurwa uchaman ka neso, uba Samuel B. Jerma, ulapan kan mawi ki patba jongkatan syatay la mingi, baha ka katway tarik no pra arjar kat kendai, wat happening ka jing persya kabaklam sangi jong ki try muluk, persya ya ka sorkar India, Henry kalaya syakman, ban ajing menjur ya kaan yak jakor ka CAA arjar kat kendai. Ka neso kalapun bena baya ka katway tarik no pra on yai kan mau kum kasngi badum nak benta kathan syatay la mingi baro kaway. Kumta kum kajing beteng ya ka jing rakhe ya ka kasngi badum kaneso kalarai ban penyeng daki lama yong bat ki banar yong habaro ki jaka bakongsan jong baro ki hinyau teli ki jela haka katway tarik no pra arjar arpesan. Kani ka jingra ke kalong ban ya ka khubor sya ka sorkar India bangilong persya ya ka Citizenship Amendment Act 2019 bat ha ka juk ka por ban penken mau ki beriu jongi bat ya ka pateng ka banwan halur ka weipat ka jingle bom hok ha ka san hima sima baka sorkar India klale persya ya ki try muluk jongkat han syatay la mingi ong unongelam ka nesu March from glory! March from glory! Islam! KSU! Islam! KSU! Thank you.